Ki khubor ka bate se TV. Kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hagajiya keran bagi lar patai kubor, hadian bekas Sonam bagi wipat ki parlok jangka, kila batai benya yaki Pulit, bakumno ki penyap yu Raja Raghuvanshi, hajan kwe saudong, Superintendent of Police ke East Khasi District uba Vivek si mulong bahadut mentaru ki Pulit ke Meghalaya, kidang dan Indore bagi dang penlong gajing tokit ke babenya bagi dang lidru ban Khynra yaka Ïing wai bekas Sonam kasa khandai sni kenti shua bakarwan pendam yaradi haki Pulit ke Uttar Pradesh. Uba Vivek ulong bagajing tokit ke kenhun ki Pulit Meghalaya ki badan Indore kadang yai bagi la ruban tokit saya ki bahing SM juga Sonam lada kam kasha. Hadut mentau ulong bagajing tokit kampat kod bagi dan buon ki bagi Pulit kinha ban tokit benya. Dan sakoi ka kenhun ba dalit video anen sandot to menta ginang le se sakoi ka chaka sa ka suna ke garang syok buat mentan hi ba midan issue ham to min hawat min hab tokit yang mikini saya kilara kita ne laben kibri lagi kilara itu bisa ki phone kalau bisa buat ki ana ba hadian kakto kan ni kin sapanyat sekitar gue beri ban ak ba kadi Sonam bila belum patai dulu kata kadi ke jingsku ke baningkong kata kadi men haulan February kila dan jingsku buat penja ya ka ya kata kadi jingsku ke baningkong bat ya kata ka jingsku ke long baningkong ban kiak kibut ban peniap yano hang ya kamet sabu ya kata kamet hakas kuti jong Sonam Khynra kata ka plan kambut lo di plan. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.